Nimenya nibi info mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, umugabo Twagirumukiza utaramara umwaka avuye muri FDLR ahungutse, yavuze ko umugambi wa FDLR wo gutera u Rwanda ntaho wagiye. Reka tuze tukuramburira aya makuru rero, n'amakuru tugiye kukuramburira. Wowe icyo usabwa ni ukubanza ugakanda subscribe 5 kuri 5 kugira ngo tuzajye tubana mu makuru agenda aca kuri uno muyoboro wamenya n'ibintu. Kanda subscribe ufungure n'akazogera kugira ngo hatazagira amakuru na makeya agucika. Witwa Twagirumukiza Emmanuel wahungutse avuye mu ishyamba rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasobanuye uburyo umutwe wa FDLR ushikamye ndetse ugenda wiyongeramo urubyiruko, kandi ko utazajya utezuka ku mugambi wo gutera u Rwanda ngo ukureho ubutegetsi bwarwo. Uyu Twagirumukiza yatangaje ibi mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakunze gukerensa uyu mutwe wasize uhekuye igihugu cy'u Rwanda, buvuga ko nta mbaraga ufite, ko ugizwe n'abasaza gusa. Urugero rwa hafi rero ni mu kwezi gushize ubwo umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Mayaya yihakanaga imikoranire y'igihugu cyabo ndetse na FDLR. Icyo gihe Patrick Mayaya wari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 akunze kwiyitirira u Rwanda. Icyakora ibyo avuga binyomozwa na Twagirumukiza kuri ubu ari ugusoza inyigisho zimusubiza mu buzima busanzwe zitangwa na Komisiyo y'Igihugu yo gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Akaba ari aho ari kugenda ahabwa inyigisho ku itariki 20 Werurwe 2026, ubwo we na bagenzi be bari basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Yavuze ko yatashye mu Rwanda Ukwakira 2025 nyuma yo gusanga amashyamba ya RDC nta nyungu n'imwe ashobora kuyakuramo, kuko yari amaze imyaka 31 yose yibera mu mashyamba. Uyu mugabo wari usanzwe utuye mu mujyi wa Kigali yavuze ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yari umusirikare muri ex-FAR, ariko aza guhungira muri RDC nk'abandi. Yagezeyo ajya mu nkambi ya Burungi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hari n'abandi basirikare ariko harimo n'abasivile bahise nabo batozwa gisirikare. Nyuma yaho bajya mu mutwe wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abana bawurimo abenshi basangamo base. Ati abavuga biri hitariho ni abapfobya Jenoside kandi bashaka guca intege u Rwanda. Ntabwo waba ubyara ngo uvuge ngo warapfuye, kuko igihe cyose namaze muri RDC twahoraga dutoza abandi basirikare kandi badashaje, ahubwo ab'urubyiruko bakiri abasore. N'uyu munsi abo basore ntibababuze, ahubwo baracyaboneka, ahubwo FDLR irimo kugaruka uko yahoze mbere. Twagirumukiza yakomeje anavuga ko mu miyoborere y'uwo mutwe ikibazo cy'amacakubiri kitajya kibura, kuko abayobozi batabura ibyo baba batumvikanaho, ari byo byaje gutuma 2016 igice kimwe kiyomora gishinga undi mutwe wita CNRD. Uwo mutwe rero niwe waje kwihuza n'indi maze bibyara ihuriro rya MRDCD ryari riyobowe na Paul Rusesabagina, rifite n'umutwe wa gisirikare witwa FRN, maze muri 2018 ritangira kugaba ibitero mu Rwanda byahitanye abanyarwanda 9. Reka nkubwire ko kandi yakoranye n'abagabye ibitero mu Rwanda 2018 mu matariki atandukanye. 2018 FRN ya Rusesabagina yagabye ibitero mu bice byegereye pariki ya Nyungwe, isahura abaturage, yica abandi ndetse yangiza n'ibikorwa remezo bitandukanye. Ibi bitero rero
byibasiye ibice bya Nyungwe byagabwe mu matariki atandukanye nko ku itariki 3 Kamena, 19 Kamena n'iya mbere Nyakanga, 13 Nyakanga na 15 Ugushyingo muri 2018 nibwo ibyo bitero byabaye byagabwa. Nsabimana Callixte wari umuvugizi wa FRN yigeze kuvuga ko bari bafite inshingano zo kugaba ibitero mu ngabo z'igihugu n'ahandi hantu nko guturitsa ibifaru no gufunga umuhanda wa Nyungwe kugira ngo Cyangugu bayishyire mu kato. Twagirumukiza yavuze ko ubwo uwo mutwe CNRD wavukaga wiyomoye kuri FDLR nawo we yajyanye nawo, ndetse ubwo wagiraga uruhare mu kugaba ibitero mu Rwanda yari arimo, n'ubwo we ahamya ko mu baje kuri urwo rugamba, ahamya ko atari mu baje kuri urwo rugamba. Ati nanjye nari muri CNRD icyo gihe ariko sindi mu boherejwe ku rugamba mu bitero byagabwe kuri Nyungwe. Njye nari mu basigaye hakurya, ariko twarabyumvishe ko byahitanye abantu hano mu Rwanda. Reka nkubwire ngo amakuru yo ni menshi cyane, ntitwavuga ngo tuyarangize. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe ugakanda subscribe 5/5 ukajya ubonera amakuru ku gihe agiye atandukanye, yaba ya politike, imyidagaduro, siporo ndetse na update ayo mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ndagushimira rero twabanye, iyi ni Menya Nibi Info. Ntugende udakanze subscribe. Murakoze, mwe twabanye, ciao ciao.